izgradnja svakog hrama, pa i ovoga čudo, jer kako kaže se, gradeći hram mi gradimo stvari sebe, izgrađujemo sebe. Ali eto ono što mogu da posvjedočim i sa radošću to da posvjedočim, mi smo pre neki dan ovdje uoči naše slave 2. jula postavili jedan velelepan i divan mozaik na ulasku u naš hram. To je dar porodice Stanišić za pokoj duše svoga sina Predraga. I umetnica koja je taj mozaik radila, gospođa Ana sa svojim suprugom, je završila mozaik i onda, pošto je ogroman mozaik, morala da ga isječe na delove kako bi ga posle ovdje na licu mjesta spojila. Kad ga isekla na delove, te delove trebala da zalepi na jednu izlivenu ploču od cementnog betona i to je uradila uveče. Kada je ujutru došla da to zalepi na ploču, mogu vam pokazati fotografije, tu se ukazao lik Svetog Jovana Šangajskoga i ja zaista to vidim kao veliko čudo da je on zaista blagoslovio taj rad i ovaj hram. Tako.